Tableu 1, demandar e dire loro. Tableu 1, demandar de loro e dire loro. Cantes duro, es 3 horas passado de 5. Cantes duro, es 8 horas de. Cantes duro, es 7 horas e quart. Cantes duro, es medio. Cantes duro, es 9 horas manque un quart. Cantes duro, es 1 hora picante. Cantes duro, es medio nu. Cantes duro, es 2 horas e medio. Remarcas bem que medio son provençal e medio lenga do Siam. Se diz la medio, uno medio, un'ora e medio, una mezz'ora, un pan e mie, nu, medio nuso, perché s'accorda. Per mie ciao, un mie segle, l'umietem, de pas confondre amb l'humitan que est au centre. Remarcas também que la lettre H est le symbole international per dire heure. Est pas un francisme, mais le français est la référence internationale per la notation métrique. Adonc, 13h40 s'escriu 3 H 4 et 0.